бу евни биз Айыргүл көйүндө чыгарган эдик. Бу кой Бахчисарайдан узакча кала. Onun için sağ olsun Elnara Gvardiya dostum bana ayaktaş olup böyle koylarga alıp barmağa tırışa. Kırımda çıkan foto resimlerini gelecek yıldaki böyle takvimde toplamağa tırıştım. Захватывающие дух виды, неизведанные уголки родного Крыма и колоритные крымско-татарские домики собраны в календаре Эвим Карам. С каждым местом связана особая, бережно хранимая история. Эвим Карам – это проект фотографа Бие Шевкиевой, идея которого зародилась в Бахчисарае 2 года назад. Мен Бахчисарайда чөккере сеферле барган едім, ләкин он 2022 сенесі көзіме ажынықлы ауда қалған қырым-татар evleri ілінген еді. Шы күнден башлап, мен бүтін қырым-татар evчеклеріне, қырымда сақланып қалған evчеклеріне хатыра оларақ келечек несілерге қалдырмаға істедім. Менің зинатым фотограф, оның үшін мен фоторесімлер вастасынен бұл evlerinin көрініші ажынықлы алы олғаны көстермек үшін фоторесімлер чыгармага башладым. Фотографии Бие Шевкиева размещает в соцсетях, чтобы они были доступны всем. Проект Эвим Карам стал привлекать внимание молодежи. Каждая поездка – это не просто увлекательное путешествие, а экспедиция с целью больше узнать о родном крае. Присоединиться к инициативе может каждый. Мен 20-ге якын кой вечерлер зиярет еттім. Оларны менің sayfamda көрмеге оласыз. Çok su evlerinin sabulları olarını bakmay. Köylerde çok bakılmagan ev kalgan. Elbet evde kimse yaşamasa onun damı bozulmağa başlay. Karasu Bazar tarafına evler, olar çok su samandan yapılgan. Saman taşlarga bakanda pek tez bozula. Onun için Karasu Bazar tarafında kalgan evçikler de tez ось көрінішіні жоялар. Бие Шевкиева старается показать сохранившиеся крымско-татарские дома по всему полуострову. Одна из ее целей – привлечь внимание к уходящей старине и побудить сохранить национальную архитектуру. Артымда Бахчисарайда сақланған қырым-татар evчеклерінден бири. Бұл ev этнокомплекс азбарында ерлешкен. Мен велесем, бұл насыл олып bizim evlerini сақламаға мүмкін яқшы бір örnektir. Мен істер едім, Қырымның әр көшесінде en azından bir evçik сақланса, мемори абиде оларақ келечек несілерге мен білесем пек яқшы олар еді.